Welcome back Gulti ho na bon chawin ka hinlim ki de. Tunia thusim ingai deu hi thusim ta hin. Bihar gama Muzaffarpur kiti gama ho hichithil so hi ano mahin flima baksa kiti a ho hin thodo hi. Ngai no ta le lungsir ta thusim hin e honjong pantau hi te. Zan sot nunga hin in khada kunin nunga chapang akagid hong ki jai. Hichi ina hi nule pa nei lo ho chapang ho hi anom jiwa hin. Sonu kiti pa hin avet chingzi he. Hichi zana chun numeinu hong pen na lang chun a hlai pen ipi bep na lo hamatien room sunga ompa chu adong tai. Pasal pa jong chu anui ham da ada zingen. Ipi ka lo de ipi ham khat ka bol go le nom hi a ka lung hanga mal cha ka nu pe hi ati tai. Dialog hin hladana ko na chu hichi film hi I tabang hi diham numei hoi chana a bol yang sir ham hong ki het thei hi tai. Sonun jong loi pa kom chun umzi hin hemona ve atien doctor khat hi a call thon tai sana so ta je chun doctor pan jong kong thei loading hi a hin ti phar chun amanin jong nu meinu hi a that thon tan mi a hal ji na lang khun ana po thon tai mi thi hal ji pa kom chun a sei pe thonin keini bansi ki ti pa loi ho ka hiwin hi chi hi thi be chan hal chain lang sum jong kila ina tin ada thon tai news reporter khat hong ki vet sin ama min hi vaisali a hi masanga jo ama hi news channel lin ta na pangahin hinla isali hi mi ki ta hi je chun hi chi channel la chun na pang thei tapon ama hin tua hi news channel a tha be a ki hona baskar ki ti cameraman pa hi to ama ni le bo thlon ai tai gupta ki ti pa hin thule la a khol zia a het teng le news channel ho ko ma ki zo ji hi guptan jong vaisali jo ki mo pin thulum ther khat ka he sum nei pe a hi le ka sei pe thei na hi ati tai Vaisalin jong sumla paizu ki ngai to tho hidam athule ala chen sei po tangai mati tai guptan jong file khat hi hin la do tan hichi a hi audit report oma hi e holang cc area hi nule pa be ho omna home shelter ho hi aga kiven hichi a hi adang ho hi aphachi nan Muzaffarpura child center khun mi ha man hle ati pe tai hichi go chulovin numei chapang om pi ho ho azu ziwin abang athatwin anop alo jing ji veti jong a sei pe na hi Vaisalin jong hit to bang cho hi le ipidinga ke ho ko man sei ham police ho ko ma sei pe tange mati pe police ho ko ma hi kumni lang zen hi chiki su ma hitan adon lo zeng hi government en hi chi ji anang khuda hi ka hin pe hi ti pe Vaisali hi arvin hi to an ki chenga hin kumli lang hi tan cha nei hlon lo lai hi Vaisali hin na to zeng bo aboi pi ji a hi arvin hi alung hang eng jin Vaisali ko ma chen ipks tu line na boi pi hamate Vaisalin jong a sei pen kislin ta khat ka boi pi hin azoteng hin heta na te ati pe azing na ko ina cameraman pu baskar hito tua asei naw Muzaffarpur lang hi aga chi hlon tai nule pa be ho umna hi aga hlonghlon tan amanin jong aga lut kut thlona hi le hichilaya na ve chingji pa sonu chun a hin ngatan hichilai la hi private property hin nang hon na nopnoma lim jong na la le theilo na nopnom na che theilo diwa hi hichiji chun chi do hlon tan ati pe na sol do hlon tai Vaisalin jong a report mu chu ata san che jingtan hichilai ina wang hi thil khatwang auma hi ati tai Muzaffarpura chu Vaisali a unu jong hi omhen zile cha jong hi anei tai aga ho pathonin amanin jong cha tu chanchana anei lo lai thu chu hin sei ki tawin Vaisalin jong a hin da lakit tai Baskar chu to achi pai pailonin child welfare society hin aga chi hlon tai hichilaya hin mithilis kiti officer khali amen amanin jong file ho chavet sa thlonin hi to bang thu hi tai ipidinga pan nala lo lai hamtia dola mithilis hin jong a sei pe tai hichia Muzaffarpur orphan home nei pa kho bansi hin minasa he hichana nang hon na het wang wa hi ke hon ima cha ka het lo lai he athun ke ho chana hin pha theilo chu ichana bansi hi minasa hamti hi hejingen ahin la bansi chungchanga hi proof kamuwa hi le apet pera kagaman jeng diu hi ati pe tai hita mithelesin aga atiwanga hi bansi hi aloi phata anihin bansi te ho hito kithukop tenwa kizon kopba anhi mithelesin jong hi chichungchang thu chu bansi hi ase pe ngal kitan bansi jong alung hang be ase jengin direct a Vaisali la call theipon hi chi ji chen ajipa arvin hi a call bol tai nazinu hin ke ho chungchang thu aboi piuhin amasang hi thi na bo a hi hichiji chun a case hi nga asain ati pe tai in Vaisali jong athun pharin aji pan jong anotan ipks lomlom na boi pi ham bansi ki timi kharin jong call a hin bol hitan warning jong na hin pe hi nga jeng tan ati pe azing ni kho in bansi hi koi momo hamti chu a het nom ji in aman jong gupta hi akimo pi ki tai guptan jong a sei pe tan bansi hi minasata tua Muzaffarpur orphan home nei pa ho hi
aman athu thua abol jing hin hichigo chelovin minister lin ta ta le officer lin ta ta hoto ake hi ati pe tai Vaisalin zonga seipen hi topang thu chahi le pidinga ma ani seipe lo ha mati pe zana chun file ho chu Vaisalin zonga simin hi le chapang ho ki bol eng sit dan le ki thopi panpi angai cha dan chu a hin hetan aman jongwang hi chikis hi ka bol chai tho tho ding hi akiti tai azing ni khoin hang san ten Vaisalin zong mi pi zo se het ding chu news a hin phong tai Monavarpura orphan home hun thu aki het danin chapang zong amangin aki that long aume ti them aki hen hinla government in tu chana kumni langa hitan adon lo hi pithu hamatin question bolen a hi hicha news a hin bol jing chu bansi zong hin news in anamodo tai aman zong agana ganin Vaisali te ho chu ki mo piring in a in na ko ta na hi Vaisali chu seipin najipa zong kol ka hin bola ka seipe taloham ipidinga ke ho nung hi na khol khol na lai ham Vaisalin zong adon burin nang hon nung hi ka khol lo he thuta ka khol do god hi ati pe hi che chun ban sin jong indirect te na sei pe tan mi he mi che le walen a jong accident ki to a ki thijeng thei hi road in thile chun accident na hi lo le nang le nang a ki thada bo min nango ading hi hi chi chu na go lo wa hi le na thil bol hi nga do loivin ati pe en hi hi chana ban sin a ho ta jing wang chun Vaisali wang hi ki chahi be jing in orphan homa chapang o den ho hi hu do te te ding ati tho thovin hi in atlun lela azipa hin akichat pe ji hin ano jingin ipidinga hichike sa chuna ki sa boy boy yangam enin la chala ki neilo hi cho pu chana boy pe atin apho tai Vaisali zong alung hangwal jingin chana dei lom loma hi le midang ki chen pi tan ti pe hichilai din mun hi azipa zong adi na omen azinu zong hi adi na thove azi chu zipa hin azinu ding akichat pe jia ase hin azinu zong hin chapang dang ho hu do gut ki jia bol hi Vaisali le baskar zong akinga di pon azinga ko na chun orphan home ho hi achon thonin min ho ave thonin Monavarpur langa ko na hungza mjengam ti hi a khol thon tai azo zo na chun orphan home khara hi ka chi thona hi le hichilai mona hin suda ki tinu hi masanga chu Monavarpura buhona ana pang kha hi amanin jong suda chu akyo pi go thon le suda chu ki chahle zengin amanin jong Monavarpura chu pi thulom lom ham apha hen lang ase hyong le nei sei pe jeng vin ate Sudan jong i macha hi ase ngam poe Vaisali na sei pen nangin na sei lowa hi le koi macha sei ding dam ta poe kei ho jong hen chapang ho hu do ding ka tin nei ki thopi vin ati tai amani jong ki pat do ding aga atia hi le Sudan jong Vaisali chu a hin ko tai kamin le ka lim ho na so do lo di wa hi le thu ka sei pe diu na hi ati pen aman jong a sei pe pan tai orphan home chu buhunding angai ji chu suda jong hi apan ana tha lu da hi suda jong orphan home ana hlun nia kon chun alung hi adong hle jenge aji chu room chun window jong ompon room khat sunga chu numei atama tam nule pa be ho hi ana hian khom jingo hi room sunga numei chapang ho ana ve tu ba chu baby rani kiti nu pi khat hi omin ama hin avet tup ji hi numei chapang ho sto azo le ki ho khan te atin baby ranin jong suda cho sei pen chapang ho hi angola jong ome hiji chun ki ho pi hi ben na ki ho pi dinga hi le ke bo nei ki ho pin ati pe tai nunga chapang khat hin suda hi ana sei pe sa hin hichilaya na hung hi na ki si ding hi agana ganin jam na thei chance na mo ile jam pai jengin a hi lova hi le na masanga hi thil na sata hlung ding hi ati pe ma sat sa hi thilum chan ho chu suda jong chun agelin hi le ki chahle jeng tai zana chun mi ka git ho hi a hin zakitan aman jong akot kha hongin gala kona ga vela hi le mi thi nu mei ni hi akipudo ki tai hichilai orphan homa nu mei chapang ho zo se chu anei pa ban si thu thu a hi je chun zan teng hele pasal dang dang ho hi a ko zia sumle pai ki veina na mana anom nom ko do wa film phalo avet pi wa teng la nom nom cha ki chep na wa adol ada a cha bowling ziu da na hi chapang ho chu aka ki dongai ding aki thopi ding apan pi ding zong anom zilo wa hi hichina chunga athungai lo wo anom wa hi le anom nom cha na tha ki wa aga pai ki jeng ziu abang a hal ki ding ziu hi hichi thilum chan ho zo se chu suda hin anamo hitan hichi zana chun ama jong hi chapang khat nu chun tu pet pet hin zam jeng in ati pe tai thildang gel theitalo chun suda jong chun gang chelin apo ho cho ki sim tan get a ki hon pet pet chu gu thimin azam do tai hichinia chu ana zam do lo hele suda jong hi ana thiding a hi hichi thu amani ten aza che thon pharin Vaisali le baskar jong chu alung la hle jing thlonin government officer zo se la ban si to ki he hi je chun amani jong hi alung kim hle jing thlon tan lung se dum hle thlone
Vaisali a in ko tezo siong hen Vaisalin aboy pi hi a het hitai a unu zipa jong hena sepen bansi te ho hitana bol jing hi adi poi aje chu ma ho ki chat ma om jing hin a ke su hi nga pe jing ta na ti pe a unu zipa cha don purin nang lawyer khat na hin panpi ka ngai chawin nei panpi thei zo lew chun phading a hi nei ki thopi thei di waile bansi chungchang hon case nei file pe ven ati tai a unu zipa jong chun ang ap cha lo je chun an thip san tan hi Pulo hello wachun sonu jong chu bansi kom hen ong hlai lutan hichi hi ve en na chung thu hi kora jong file aki bola hitai ati pe e bansi jong chu king la zengin alung hang hle zengin koi chapang king ap cha ya ka chung thu ki sa hin bolo ham agana ganin ka hol do win ati pe tai bansi jong chun akine pi minister pu mohan kom hin aga che tai ke ka o a hi le ibon chawa I o che deu ki he che win ati pe tai hichi case file na bola chu Vaisali te entity hi agyang motle jingve ahin la anu mei a hi ne ki kala news reporter khat a hin ama hi atha do wa hi le agin mo che che deu bansi le loi ho si siong o che che eng deu a hi ti a hi ima cha alo thei lo vo hi thu khola ana sol so nu jong ong pharin aman jong a sei pe tan Vaisali au nu ji pa kho hi te in te case bole ka thuet da na ti pe hi che chun bansi jong lung hang hle jingin Vaisali au nu ji pa ga voting in a sol tai azingin Vaisali jong hospital in aga chetan aunu zipa hi hawa anavo pe o hitai aunun Vaisali ko machun nangzia hi chan hi ipha o hitan ipinung ke bol na lai ham ati pe Vaisalin jong aunu upa chun case ana bola hi sahin ahin la khat pan jong hen si petan angola ka hi ham ipiringa ken case ka bol ding ham ati pe police station hen Vaisali jong a chetan upa avo ho chu aga se ye hinla bansi chungchang thu a hi je chun koimacha anaki sunat nompon complain jong an sut pe tapo ve Vaisalin jong aloji hetapon amo ka jing tai azipa jong hung phein azinu thil bol hi a hethiam hle jing tai kana su khele hi nangin thil phana gel gel jingin ke adauda la ka pan hi adi lo wa hi nei ngai damin ati tai hi che chun Vaisalin jong hiti chu hi a hele video nei hin lan ati tai mizo sen anamu na dinga chun news a phong ki tan Monavarpur chungchang hi government jong akhet mo sa jinge phala sot le jing tan koi machana don poi case ball hola bansi loi hon avoki dovin hilla olmo ompoi hichi chinela hi aphalo ho ki matoka asia report ka hin ball jing ding hi tin mi pi het sa tai Vaisali aunu ji pa hin case a ball hi sa chu ana ball lo hin Vaisalin la ball pon koi pen hin case ana ball hamti hi alung dong hle jing ve Monavarpura hi SP tha khat ahunga hin amanu hi mikita hle jing hi hichi newspaper a hin mu pharwen SP nu hi chi aga ki mo piding atita ve agachi wa hi le SP nu chun Vaisali hi amin hi ana za itan athusim ho jong na her hi Vaisalin jong athu kholo hin file ho zo si jo api in a cp a hi le SP nu jong ka ki thopi na thei changa ka ki thopi ding na hi atin a unu ji pa ana vo a sonu jong chu aman ding in mi asol tai orphan home langa chun sepai ho hi sonu man ding in aga che ta vi na hi le bansi hi hongdo in koimacha sonu umpoi na chi lu thelo di hi atin sipai ho ma chun bansi chu ki cha hle ji win ana kile ki ta ve Vaisali te ho thule la gu thim thima ana piji pa gupta jong chu office hen hong ki tan aman jong Vaisali te ho ko ma chun nana he lo wang wa chu nang ho ki thopi na theiding pen ka tia case su ken kana file hi a hin ti tai Vaisali le Baskar jong alung tong hle jing hlune aji chu gel khelam pe gupta hi ana hang san hle a hi SP nu jong chun Vaisali te ni ki thopi ding a gut ten je chun ama jong hi IPS pu kom hin aga chetan hi chi thu ho hi aga sei pe IPS pun jong a sei pen hi chi thu ho hi zo hong ane hi mai the hi bansi jong mi mai hi pon isu hil kha thet wa hi le ki chai theu hi chi je chun thu le la hin khol chen ma sawin ati pe tai hi to bang ma chun SP nu jong Vaisali komen bansi te ho aphat mo na hi approve hin hol do lew chun aman ma sapena ka panding hi ati pe Vaisali le Baskarin jong plan agong hlontan bansi le loi ho hi ta to ding atiu hi tai orphan home aju EPP omji hi he so hlon je chun Baskar jong hi minister Mohan kom hin na chetan nang jong hin na na nei hi hi cho zo si hi tu a na loi pau mithilis hun a sei do gam hi ta ati Baskar jong apot do phat phorachun Mohanin jong agan agan bansi chu kola bolin tu a iloi pau mithilis hi a phalo wa hi i chung thu zo siu hi ama hin report ana bol hi ati bansi jong alung hang wal jingin aloi pau mithilis kho hello pa chu zep ati chun aziap tan hi Vaisali news in a hin phong ki tan mivo pa sonu sipai hon amana achi wachun
bansi hin ana lut sa poi orphan home sunga khu I pilom lo mama bansi hin sipai ho jong ana hla lu lo ham ati news achuna hin phong tai hi cha news ana ngai ho zo si chu alungo dong hle jingin I pilom lo ma mi chi orphan home ati chu henom ta ve bansi ti ho amat na dinga chu proof khat le le bo angai hi je chun vaisali jong hin masanga ana kheu pinu suda kom hi achi ki hlon tai suda hin camera maya omding mi kiat sadin ti hi akichat hle ji in ananom tapoi hinla hi che chon vaisalin jong ase petan orphan homa chapang ho kho ana asatna ase na diu jong ompoi nangbang banga a he phalo buhuna ana chi jong omding hung o kiding hi cho chu na good hinam chapang na hin mu ho chu na hla do nom lo ham ama ho ji a jong nang hi na hung su chat hin nangin tua hi na hu do ding hi nang kin hi ati pe tai suda jong chu akichat sa chon chapang ho ding chu agial khona zalin ama jong chun amai akitomin mipi het ding chun monovarpur orphan homa athil to le chapang ho gen theidan ho chu ase do tai SP nulam kai na chun sipai ho jong apet per chun hichilai orphan home chu aga chi tawin hele numei chapang gen theita mo chu hin mu tawin ama hon jong hin pui do tawe hichigu chuilovin bansi le loi chapang ho zo siang chu hin man tawin hi mohan le zinu jong chu aha pan hle jing hlontan amanin jong hin phong do hlontan hichi chung thua na na nei zo si kin holding hin chapang ho jong medical check up ho jong kin bowling a phalo zo si wang hin no mola ki da sa loading hi a hin ti tai azona pen in vaiselin jong alung nat na le akipa na thu ho chu hin sein tua hi gal hi izo bang bang hi tai hinla akiman do lo akihedo lo mi izat numei chapang izat hin tu chana hi tobang hi athu na lai ding ham mitam ta hi hu do ngai chana lai ding a hin hi chi zin ki thu khomote tin hin phongin hi goldo tu sim iga se chu hi chan chui tan po na umen lung na hle zingin aji chu hi tobang hi ei ho thing hlang kho hin ki he pha hi zong le kol vai to la hi adim ado hi zing a hin athunei avai hom ho abol thei ho ta phalowa pan ting le alo ji hi zi lo monga hi anadam 7 lang video kille thusim ngei che khat to ki mo to ki taw hi te